Araптан кабар барбы? Күтүп атабыз, жакында келиш керек. Mayli dençoluk bolsun ha. Dençoluk bolsun ha. Mapı. Araptarga ишенсе болобу? Ишеничтүү эле, келишим түзүлгөн. Надо жить. Я больше, может, не вернусь. А может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах. Останусь пламенем в глазах. В твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом Да. на щеке. Угуп атам. Останусь светом в Саид Батумиде. Мен тынсымды албагыла, мен Кыргызстандамын. Өзүнө чалгыла. Араптардан иш кылып кетсек жакшы болот эле. В конце тоннеля яркий свет. Я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. Да, угуп атам. В твоих руках дыханием ветра. Жарым саатта барып калам анда. Анда мен барайын. Сенер күтүп аткан араптарыбыз келиптир. Внимание встречающих праздник посадку самолета Юрий 178 авиакомпании «Авиатрафик», прибывший из Ашана. Просьба встречающих пройти в зал вылетов, расположенном на первом этаже аэровокзала. Attention passengers, aircraft flight number 178 of the Atlantic Airlines from Osh has just landed. We are requested to proceed to your lounge and to host the passengers. Uğup жатам. Бардығы жайында. Мен азыр Кыргызстандамын. Батумиде иш кандай? Кабар барбы? Урматтуу досум, кабатыр болбоңуз. Келерки жумада кабар берем.
Kuday saklasın. Dağlı jol tosular bolup atat. Hey. Akçamenen bütmegen iş var mı Akçamenen? Barvarda hayatta da piketi baştaldı. Kapçılayda maşinalar tekşevrü katı jürüp jatat. Kayakta жүрөсүң? Артыңа да kuyruk bayla olbagın. Tez yetip kelgin, Monte Carlo'ga. Kuday buyursa tezere jetip baram. İnşallah. Yanına varmışım, ne yapacağım bilemedim. Uyuştum, titredim, iki laf edemedim. Yanına varmışım, ne yapacağım bilemedim. Uyuştum, titredim, iki laf edemedim. Ne yapacağım bilemedim. Uyuştum, titredim, iki laf edemedim. Yanımda varmışım, ne yapacağım bilemedim. Uyuştum, titredim, iki laf edemedim. Ah kafa, kafa, nereye halin böyle? Ah kafa, kafa, uyuşur mu böyle? Ah kafa. Kulağım sende söyle. Bardığı canında. Kıyım masalalar yok mu? Azmaz bolup atat. Politsay начальнигимен сүйлөштүңбү? Al bizim kampanyon. Oston hazırınca tavır atıyor, kıyım bolup atat. Начальниктин ставкасын 50%га көтөрүш керек. Азыр Кыргызстанда кризис болуп турганда бул кишилерге акча керек. Бүгүндөн калтырбай бергин. Эмки жумада эмне иш кыларыңды мен Турцияга барганда айтам. Yanında varmışım, ne yapacağım bilemedim. Assalamu alaikum начальник. Gel Mustafa.
Ajoyun sana salam aytdı. Ben aeroporttan geleceğim. Ajoyun erten menen saat 10'da İstanbul'da olur. Bizim tavarlar Bişkek arkalı Rossiyaga gider. Senin milletin bizden şoför olup problema sazdavat etmesin. Oşonu karaşın gerek. Bul avans. Kalgan 50% bizim tavarlar toluğumen ötkönden alasın. Nаш компаньон. Что за проблемы? Что за проблема, братан? Поедем в городдел, там разберемся. Может, договоримся? Попозже договоримся. Командир, один звонок все-таки, один звонок. Ну сейчас, подожди. Ну что, начальник? Разреши, он хочет звонить. Один звонок и все. Я тебе бар телефон берем, нет? Один звонок, братан. Шеф, у нас проблемы. Не знаем, с ментами проблемы. Alo, начальник. Biz bundan söyleşmek geliyor. Tavar bugünden kalmay Bişkek'e yetiş gerek. Hazırlan maşını boşaltırıp yolga saldıram. Söz bitti. Dada, o adam. Men inspektör kapitan Qo'chqorov. Kapitan Qo'chqorov. Da, yoldaş polkovnik. Qarmalgan mashinani tezroq qo'yib ber. Yoldaş polkovnik qantib qo'yaverasiz. Bu сопротивление qildi da bu. Qo'yib ber deb jatam. Bo'ldi, şef. Yoldaş polkovnik, bo'ldi, atqariladi. Hozir qo'yaveramiz, mayli. Bo'ldi, atqariladi. Bo'ldi, boshqa. Qarayolga.
başlayın. Kırda bunlar. Böyle gene çıkmadan mı yakamdan? Aslan çivatak can ayrıca yutan. Давай! Я трамвай! Selamünaleyküm. Hatırlayın ben. Isındı. Yapsı mı? Teşekkür ederim. Teşekkür olsun. Maşineye süloş koydu yakka satkanga. Oşağa geldim. Yakta adamlar var mı? Şundan gelene kadar. Kança mı ki? 40 bin'e süloş koydum. Başka söz yok. Jake koç. Bunu ben bana çıkan tırçılık kılatam ben bir şey. 40 bin samak çan bozdu alıp kırarım naki. Az izzettiğin az bir pıstak ötelim. Ben de tenge süloş koydum adamlar bile. O koşu sapasa da 3.000 5.000 olacak kaybı. Niçin oldu? Ben maşineye satsaydım karavaydım. Kaç yıl işlettin bir yere sen. Ben kançadan motorun garajadan çıktım baba içi bak ya. Hem motorları diye süloş öğrensin. Ben hazır şu süloş koyup erten kapı çıkış gerek. Haydi haydi. Ya koyacak ya. Haydi cürüz koy tutuyoruz şu. Haydi başlayalım. Koyacak ya. Koyacak ya. Bilmiyorum bak. Gel sen haydi otur bak haydi. 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 Jake ya. İşlettim bak oldu sana ne? Koy. İşlettim bak koptum ya. Ya koy. Haydi haydi çık. Haydi çık. Haydi haydi. Haydi çık. Haydi çık. Haydi çık. Haydi çık. Ya koy işte çözüm algı ne? Hey. Haydi. Hey. Haydi başla haydi. Haydi. Hey. Haydi. Haydi başla bu. Çaldı. Çaldı bana. Haydi. Haydi bana. Bana hadi. Ya şu şimdi kaldım ben sen. Şimdi olmadı hey bana hey. Hey Jake hey. Bana olmadı. Şimdi olmadı. Olmadı sen bana kadar. Hey. Hatta ne haydi. Adam yapıyor hey. Adam yapıyor hey. Adam yapıyor
Kırgızstanda saat 10. Саламатсыздар, бардактуу угармандар. Жаңы сааттын ачылышында Кыргызстан мондорун толкунда спорт жаңылыктары студияда Жылдыз Белекова. Саламатсыздар, бул чыгарылышта орус бильярды боюнча дүйнө чемпиону Каныбек Сагынбаев дагы бир ири эл аралык гран-при мелдешине даярдык көрүүдө. Турнир үстүбүздө жылдын 21-августунда Украинада өтмөкчү. Каныбек Сагынбаевдин машыктыруучусу Константин Карубовдун айтымында аталган гран-при мелдешине баардыгы 16 спортчу катышат. 10 оюнчу мелдешини уюштуруучулар тарабынан чактырып алышкан. Ал эми 6-17-20 август күндөрү Украина эгемендүүлүк кубогунун жыйынтыгында аныкталат. Күмүш медаль жеңилди. Жаңы баттаган жагынан күчүрүп чыгаргандар арасында Кыргызстандык суучу Василий Лосов суда Başa kim ki? Benimki. Kimden satı aldın? Yakın Bayki'den. Kaça satı aldın? 3000'e. 3000'e? Unuttuk madaniyatты баардык сезimiz. Дүйнөдөгү бирден бир нукура кыргыз даамын таттырган ресторан Дасмия. Кыргыздын меймандостук ийинден рахат алыңыздар. Биздин Дасмия исминин борбору Горький көчөсү 2, Алматы көчөсү менен кесилишкен жерде. Телефон 53 39 90. Кыргызстан обондору Ош Жалалабад FM 101.4, Бишкек Чүй FM 106.5. Bu sütü çesse olmaydı. Derin atkanavı, Cemalkanavı. Yarkınba kayda. Yarkınba yaşıkta, bakta, özün adamları benim. Neydi hayvan ekinde bular değil, bu çetiştiğimiz değil. Kaçan görevi soğukluğunda adamları benim. Oşertip Taras'a kudağa vargamız. Taras'lı Oşert'in satmayıp diken sözü satı ustaydı. 2 yaş baklı oldun dedik. Alar aytты, kız aytты, oyuncusun oyuncusu. Alar üstüne oyun açtı, üstüne satma açtı. Yani gel artık şu ötmekte içine kıynalık da. Köt var az, yol bomba atma kendine. Neyle şu baldan baktı şu an kalan geçti. Gel be gel. Gel Tuşuk otur. Gel çay iç. Tuşuk otur. Aram tamamını özüne buyursun. Taşılıp mı? Gel otur. Otur sürüşüyoruz. Çık bir yaka sileşiyoruz. Otur ağır sürüşüyoruz. Oturmaz mı yakın? Çıkmayın bir yaka. Aksakalı geçirip koyunuzlar. Biraz söz verirler bunu sileş olatırlar. Çıkan bile çıkıran memle. Kime gelsin bana?
Ne o? Işılık bu. Kimdeye kaçıkana boğazım. Mezete turbaysan oturuyorsun kaç geçelim. Voltanın arka. Zaten 2 saat oturmuş yeter. Bas ne sana. Hey. Maşını kaçına satkansın? 40 binge satkam. 3 bin lira satırsın bu. 3 binge satan bu, 30 somga satan bu. Al söyle. Anı özüm bilem. Çünün bu? Al benim kolumda yumuş. Yemine bakırazın seni. Bakırazın. Ne bakıradı ki mesela? Hey baldarın ırıs kızın. Sen çok kulu atasın. Nereye ben geçime gelip kazın kuzun bastın? Hey, baldarım benim urganım yok ki buzu. Baldarım ölüp kalır gidip kalmaya işim yok. Az zaman şunu da gelip buzu. Evet kızım ya sağ sonra geçin bu çok Sağ ben saçmalıdım. Hey, kalk bıçı. Böyle, kulapa. Böyle, böyle, kulapa. Böyle, bir sene. Ne durayısın? Soğuk seni! Ağzını çek! Sen soğuk çek! Karar! Karar! Ahmet Bey! Sen! Soğuk sen! Ben orada tüyeceğim sen! Karar! Koygula, öldürüp koygula, hey! Koygula, öldürüp koygula, hey! Koygula, baldar, hey! Öldürüp koygula da o adam benim, koygula! Koygula, ne olup etti sizlerge? Koygula! Kanatsın. Sağ atmaktı. Adam mesut var bu. Kaçacaksın kızım. Pırsa şu eşekti.
алып барабыз. Ertaroq apiraylik, uyni. İçki görülür müdür? Koy men barıp kireyçi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qanday Bakir aka, yaxshi Yaxshimisiz? to'ptari. Qara kelin kelin. Tamam. Tamam. Çabuk geleyim ya. Qara, qara. Emne olup ketdi tegi? Tınççılık mı? Tün jamırıp ketipsiler. Güzebayoğlu Bakir Bay, siz mi? Oğlan benim. Eğer siz bolsanız savkozda 10 yıldan aşağı şoför bol iştepsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Anda tez kiyinip mashinaga o'tiramiz. Prokuraturada tegishli turgan ish bor. Жолдош Күзөбаев Бакирбай, сиз Жаркынбай Аксакал машинаны сатар учурда болбоз оюна койбой 2000 сом акчаны чөнтөгүнө пара катары салганыңыз распы? Yok, bergen emasmin. Egerde akşam болгондо берет элем. Эгер мен ошол 2000 сомду Жаркынбайдын чөнтөгүнө салганымда, Жаркынбай экөөбүз мындай чырдашпайт элек. Жолдош тергөөчү. Баары жалган. Чынын айтыңыз. Иштирип атпаңыз. Көптөгөн статья мойнуңузга коюлган турат. Жок, жалган. Эч убакта мен моюнга албаймын. Эмне кылса ошону мен моюнга албаймын. Жолдош Күзөбаев Бакирбай, сиз 25 май саат 6-лар чамасында Айдар Алиев Жаркынбайдын үйүнө барып, буюмдарын, эмеректерин талкалап, машинанын монтировкасы менен башка чаап өлтүрүүгө аракет жасаганыңыз распы? Жок, жалган. Андай болгон эмес, жалган. Бул жалган, жала. Чынын айтыңыз, мойнуңузга алыңыз. Мойнуңузга албайсызбы? Албайм.
Мойныңа аласың. Я алмаймын. Аласың мойныңа. Алмаймын. Сен мойныңа аласың. Аласың мойныңа. Мойныңа аласың. Жоқ, иттерді алмаймын, алмаймын. Жоқ. Қаланы келгенділа, ұрғыла, тартыла. Бірақ мен былай алмаймын, ұстармын. Сіздер ашағандарды кір адамдар білмейді. Мына, керек болса, жене отырмыз шындай. Işine dolandırılı. Neyse o kaldır. Geliniz oturun. Gelin. Oturun. Қандайсыз, жақсы ба? Қанай жүге емне мақсатымен келдіңіз? Менің күйеуім Бакирбай деген эле. Кеше ак жеринен эле үйгө барып милициялар алып келип камап салышты. Анын күнөөсү деле жок болчу. Чиедей жаш балдарым бар. Аларды кандай кылам? Мага жардам бериңиз. Кандай болбосун сизден жардам сурап келдим. Аны бошотуп беришке жардам бериңиз. Эми кечирип коебуз эже. Бизге райондук ички иштер бөлүмү тарабынан маалымат түштү эле ушу сиздин жолдошуңуз Бакирбай Күзөбаев беле ошол оор кылмыш жаза деген маалымат бар. Аны биз тактайлык эми. Барбаган эшигим калбады. Акыркы үмүтүм сиз жардам бериңиз. Арсымыңыз уктук эжеке. Мыйзам чегинде карап жардам беребиз. Майлы, рахмат аке. Эми үмүтүм сизде эле калды. Жардам бериңиз. Жакшы барыңыз, келиңиз, жакшы барыңыз, жардам беребиз. Күзөбай Бакирбай чыкканга камырыңыз.
Ата сізді ертең сағат 10-ға айлық үкіметке шақыртады. Мінеки қағаз. Ал эмне деген кагаз экен? Айыл өкмөт өкмөңөрдүн мамилеңер деле жок эле. Келіңіз баке. Келіңіз отырыңыз. Шақырған екенсіз. Келдік. Келіңіз бәке, сізді жақсы білеміз. Қолыңыздан іш та, аш та келеді. Жақында бір жақсы іш болмай қалыптыр. Айдаралиев Жакен әке кішіне турамызды іш қылып қойыптыр. Gelip кетті. Біреулердің тіліне кіріп қойыптыр. Өз мойнына алды. Келіңіз бәке. Қана бәке. Бір-бірімізбенен ере кетсек болбайды. Ынтымақта болалы. Тірі болсақ, базарымыз бір болсын. Өлі болсақ, мазарымыз бір болсын бәке. Қапачылықтар үшін менен кетсін. Ортамызда ынтымақ болсын. Алып жөрелі, келіңіз. Жанатан бері күпілді өлатасыңар. Дегенмен олатыр бұл жерден. Начығын айтсаңар мұндай. Siz özünüz istep жатқан суының жээгиндеги жерди бизге өресиз. Balık өстүрүүчү чарба кылабыз. Суга жакын шарттуу жер экен. Көрсө, кеп бу жата турбайбы? Совхоз убагында ташы терилбей, бир соконун тиши тийбей жатты эле бул жер. Эми бул жердин эмне кереги калды силерге? Башка жерден алсаңар болбойт беле? Чындыгын айтсам, Жаркынбай аксакал суранды эле. Мен ал жерди таптакыр бере албайт экенмин, урматтуу Саматович. Бере албайт экенмин. Такыр. Кызууланбаңыз, гражданин Бакирбай Күзөбаевич. Эгерде жамандык алсак, күчкө салып алабыз. Жакшылыкча көнбөсөңүз ошол. Мен ал жерди тегидириге да бербейм. Yoldaş Bekirбай, жер сеники де эмес, меники де эмес, мамлекеттики. Жаңы уставда окудуң беле? Жерге айыл өкмөттөрү кошойун. Алар кандай чечим чыгарат өздөрүнүн эрке? Жер комитетине атайын кагазым бар, Аналкы Саматович. Эй, туган. Ошол райондон берген көк кагазды менин орун басарым берген. Аны кандай, кимге беришти биз өзүбүз билебиз. Жерди ким алып, ким коер, мына ошондо көрөбүз. Бакирбай, эсиңе кел. Ойлон, ой. Мыйзам деген бар. Ата, кимге карачы, кимге көрөбүз? Алар жер талашканы келе аткандар. Эч жакка качпагыла. Ушул жерде эмне болсо көрөбүз.
Ulan top girer ne? At! At! Çağırdan buraya! Жолдош Бакирбай Күзөбаевич, сиз Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 97-статьясынын негизинде кылмышка шектүү адам катары кармалдыңыз. Азыр биз менен райондук бөлүмгө барасыз. Наручник салыңыз сиз. Ата кай көрөсүң? Куан, үйдө карап отур. Сен чоң жигит болуп калдың, баарын түшүнөсүң. Ол сөздүктү чыгың. Мейли, мен айткан угуар, бали? Эмне болду? Билбейм эмне болду. Карбюратор иштебей атат, бензин келбей калган окшойт. İnim gelçi görüp berçi maşinanı. Жүрбөй кал, sen билет болушуң керек.
Жолдош капитан, кылмышкер бошонулайын деп эме кылайын? Лейтенант Садыков. Абайлагын, колунан кишени чечпегин. Бул кылмышкер. Акырын карма. Эмне тарткылайсың? Мен кылмышкер эмесмин. Өзүм эле басам мындай. Эмне тарткылайсың? Жөнбасаң болбойбу. Кое бер эми, мен өзүм эле. Ары карап тур эми, уятың барбы? Келиним жардамдашып кой эми. Kaçtı! Cet! Çıka bakın. Öyle tutsun, öyle tutsun.